konniwa hu khou tevhela mafhungo fhano kha Belrani News one vha tshi khou avhalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Kha tsedzuluso ntswa yo anḓadzwaho kha Journal ya Global Change Biology, vhasedzuluso vha Yunivesithi ya Potsdam, Yunivesithi ya Bonn na Yunivesithi ya Namibia vha ri tshanduko ya kushumiselwe kwa mavu i khou khakhisa nḓila ya kuvhulungelwe kwa khaboni kha ḽa Namibia. Tsedzuluso yo wana uri u ḓalesa ha phukha dza ḓaka zwi fhungudza kuvhulungelwe kwa khaboni nga miri nga phesenthe dza 14 ya kha phesenthe dza 55 musi zwi tshi ḓa kha tshanduko ya mavu ya kha zwa vhulimi. Khaboni i tsela fhasi nga phesenthe dza vhukati ha 73 na 74. Tsedzuluso ntswa yo tumbula uri u paḓuwa mavu lwanzheni hu nga vha tshone tshivhangi tsha u ṱhukhuwa ha khevhele dza vhudavhidzani vhukovhela Afrika ṅwaha wo fhelaho nga ḽa 14 ḽa ṅwedzi wa Ṱhafamuhwe. Ho vha na u khauwa vhukwamani zwo vhangwa nga u ṱhukhuwa ha khevhele i re lwanzheni kha ḽa Troussans Fond Canyon, kilomithara dzi paḓaho ḓana u bva ḓoroboni ya Abidjan kha ḽa Ivory Coast. Mawanwa a tsedzuluso o gandiswa kha Journal ya Seismological Research Letters. A khou guma ngorali mafhungo fhano kha Belrani News. Maṅwe mafhungo ndi ane nda vha vhuyela nao tshifhingani tshiḓaho. Ndaa Awangani ya swida kha sia ḽa masheleni. Belrand Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wangani ya lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@belrandbrands.co.za. Belrand Brands ndi vhahadzimiswa wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.